ұрысу, таубихун, ұрысу, айыбын бетіне басу, таубихун. Жоқ, мына екінші ненің сөздері көп екен, негізі білмейтін сөздері. Ғалату кейбірін білеміз. Уасихун, таусихун кірлету оны білеміз, бірақ таубихунды білмейді екен. Валид, мақсын, дүкен, мүксун, тұру, амыр, іс шаруа, азму, ұйғару, байламға келу, қорытындыға келу, азму. Hello, Natalie, how are you? As usually, I'm reading my Arabic book. Thanks fine, Natalie. السلام عليكم بنتي، كيفاش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جحسن. نعم أنا متفرغة. متفرغة يعني. هيا نقرأ إذن وندرس أي درس؟ نبدأ القراءة الثانية. هيا نقرأ. نعم، نبدأ القراءة الجزء الثاني. من البداية؟ نعم، من البداية. من البداية صح؟ من أول. نعم، من البداية، لأن هنا يوجد كلمة جديدة لي، عزم. أنا حقا لا أستخدم عزم هذا، وأريد meeting بشخص. عزم صح؟ عزم. خلاص ميسل ترمضة؟ Apa ti misli doktor? Интернет нормально? Ага, мынаны скриншоттап сразу қойып қойсаңыз да болады ғой. Сізде фотоға түсіріп, былай экранға қойып қойсаңыз. Отырмай-ақ па? Қолымды ауыртпай. Аха, солай оңай болады сияқты. Так, оқиын, иә? Хаяна, давайте. بسم الله الرحمن الرحيم. فريد عمره 7 سنوات وأخته عائشة عمرها 9 سنوات. بليم زي بوزيرن. يا مفهوم. وهي تتعلم في الكتاب منذ 2 سنين. وأما أخو فريد فهو أصغر منه ب3 سنوات. وله جدة كبيرة في العمر وهي تحب فريدا محبة شديدة، وهو أيضا يحبها كثيرا. أما والد فريد فهو يشتغل بالتجارة، وله مخزن كبير فهو يمكث فيه طول اليوم يبيع فيه الأقمشة. يمكث ديجن بلاد نسبة مكث ديجن. لحظة يا أختي كريم، تشتغل بإدارة أمور البيت، أمور البيت، وهو لم يتعلم بعد أشياء. وقد خجل كلمة مسلمة وقد عزم ديجن جمع. فهو يمكث. أوكي، يمكث. ما معنى يمكث؟ أنا ما عرفته حقا. يعني ترو وقت تكزو. فهو يمكث فيه دي تجا مخزن دي ودا قيمة بار وكين قيمة بار يمكث فيه طول اليوم دين كنو بوي صوجقتا يعني ترادا وقت نتكزت دين سوز يمكث دين. ما شاء الله. مكث يعني هل أنت عرفتي مكث؟ ما معنى مكث؟ ترو يعني صوجر ترو وقت نتكزو أصلا كنو بويس وقت نتكزو وتكزو نميسي برجير دي ترو يعني برورنا بولو ده قالو. ما شاء الله. أنا ما سمعت كثير عن هذا الفعل. ماستر مكفون. أعتقد أنه سيجير برمسا وش ممكوس تيجي سياق برمس ما ينشر. مكث يمكثو. يمكثو. жаңа сөзге қоспапты ше осыны. Макасяны емкесуді жаңа сөзге қоспапты. Так, одан кейін فيه طوال اليوم فيه أقمشة. وأما والدته فهي تشتغل بإدارة أمور البيت. يشتغل كلمة جديدة. إدارة دي بسخرو يا. يعني مدير. مفهوم هذا. مدير. وهو لم يتعلم بعد شيئا. على يشنرس يريم بيد بعد على. وقد عزم أبوه عزم وصنوي سوزيا بزيان. عزم قلو. أيتم عزم قلو. عزم يغارو بايلامغا كيلو برشيشم بكيلو. أخا. عزم قلو ديال بالنسبة جناسس. عزم ده عزم قلو جب. قصاش من هيك بس عزم قلدن باجب. نيخ كتي برمز ده. عزم يعزمو. Шешім бекер. Просто мен білгім келгені қазақ тілінде осы сөз қолданыла ма деген сөз ой келді да маған. Жоқ, түркшеде қолданады. Все, понятно. Түркшеде бар ғой, түркшеде. Так, одан кейін. Так, فهو يمسك بالإدارة. وقد عزم أبوه أن يرسله. يعني
وهو أي قرر يرسله ديسيكتي إلى الخريف. يعني هو قرر أن أها يرسله أها. десек болады ғой يعني неге азаманы қолданды екен бұлар? новый сөз бұл да синоним ғой, бір-біріне ұқсайды мағынасы. Азама деген жаңағы шешті. сол ғой, мағыналар ұқсас қой, өте ұқсас. Понятно. Аха. бір байламға келіп, солай байламға келіп отырады да уже. Да? أبوه أي يرسل، أرسل يرسل деген білеміз, иә? في الخريف إلى الكتاب ليتعلم القراءة والكتابة. оқу мен жазуды үйрену үшін. Так, في الكتاب. بسم الله. في الساعة 8 صباحا دق الجرس. Давайте бірінші жаңа сөздермен танысайықшы мына жердегі. Бірінші сөз хунайха да мына жерде. Хунайханы көріп алайық. Хунайха деген сәл шамалы уақытта, шамалы біршама уақытта. Аха. Біз айтамыз бада қалил деп айтамыз, кішкенеден соң. Сол сияқты бада хунайха десек те болады. Аздан соң. Шамалыдан соң. Вообще негізі бар ғой, енді сізден бұрын ашып қарадыңыз ба? Мен бірінші рет мөбділ қираны ашып қарап отырмын ше. Сіз бұрын ашып қарап бердіңіз негізі? Иә, ашқанмын, иә. Бірінші томын ғана ашқанмын да, екінші томын ашпаппын ше. Қолданып көру керек, негізі былай істеу керек ше сізбенен. Ақыры біз сөйлесеміз ғой, сол кезде осы жаңа сөздерді қолданып сөйлеуіміз керек ше. Или былай да, кеше қандай сөз өтіп едік деген сияқты. Так, لحظة ماذا تعلمنا деген сияқты да. Так, максун هذا true, يعني هناك يعني әр күні негізі сөздік есте сақтап қалу үшін каждый 20 минут сайын қайталап отыру керек қой. И сол мен жаңа 20 минут бұрын не үйрендім деп сол сөзді бізде де солай істеу керек та. Так, кеше біз не үйрендік, кеше қандай тақырыпты өттік деп соны қайталап отыруымыз керек. Мен ұмытып кетсем, сіз менің есіме түсіріңіз. Бір-бірімізді тексеріп өтірік та, кеше мына сөзді қолдандық қой, соны қолдансаңыз деген сияқты бір-бірімізге еске түсіріп деген сияқты. Давайте солай істейік. Сөйтіп бір-бірімізді не етейікші. А то так, келесі تعظيم مفهوم да, кеттік. تبدأ тоже مفهوم. مفهوم, إملاء тоже مفهوم, انتهاء тоже مفهوم, انصراف тоже مفهوم, тоже مفهوم, كما қалған бәрі مفهوم. في الساعة 8 صباحا دق الجرس، فدخل التلامذة الكتاب، وأخذ كل واحد منهم مكانه، وكان بين هؤلاء فريد أيضا. وبعد هنيهة دخل المعلم، فقام التلامذة تعظيما له، ثم بدأ الدرس، فقام أحد التلامذة وقرأ درس الأمس، ثم قام آخر فقرأ كما قرأ الأول، ثم قام فريد فقرأ كما قرأ الأولان، ثم أمره المعلم أن يخرج إلى اللوحة وأملى عليه عدة سطور، وبعد انتهاء الدرس انصرف كلهم إلى بيوتهم. أملى عليه، أملى يملي وأملى يملي إملاء. مثلا بيت қолдансақ болады, أملى علي маған жазғызды, علي المعلم أملى علي. яғни диктант жазғызу ғой, ол айтып тұрады, мен жазам. Соны имла деп айтады ғой. Имла диктант деп ол. Яғни немесе жазғызу, айтып тұрады, ол айтып тұрады, мен жазып тұрамын. Соның бәрін имла деп айтады мысалы. Осыны вообще қолданбайды екен да. Амла юмли. Ана умли лакум деп айтсам, сендерге жазғызам деп. Әдемі екен, айдата сутур. Инсарафан көп қолданбайды. Лахиқа деген жаңа бірдеңенің үстінен түсу деген бар ғой, аяқ астынан пайда не етіп қалу. Бірдеңенің үстінен түсесің деп айтамыз ғой. Лахиқту, аяқ астынан бір оқиғаның үстінен түсу, аяқ астынан кезігіп қалу деген. Лахиқа, ялхақу. Лахиқан, естуім бар, дұрыс айтасыз. Так, келесі новый сөз бізде бар ма тағы? Бар сияқты. Құддам алдында. Исал деген? Исал, жеткізу, апару. Уасаладан. Аусала юсилу. Құдыра ол күшті. Шамасы жету жөн, түсінікті. Тайран. Тайран, от слова тойран, ұшу ғой. Тора ұшты. Қадара алейх оған күші жетті. Так, үште тұрмыз біз.
مش باتون جو تركي تتقال سير بود بصي كان طيران من دقيق كان كلب فريد. اقرا يا انتي. كلب فريد جرء جميل، يحب أن يلعب ويركض في الدار، ولا يأكل شيئا غير خبز ولحم غير الخبز واللحم. لحظة بيت لحظة يا فريد. أختي كريمة. مهم. لحظة. كلب فريد جرء جميل يعني من عديم كرشم بولتريا جرء النجردية. شقو جرو دين. يشد جار وي بلين دا جار يتكرش. جارو فوزلادون. شو نجري جار تكشك جار بطريقتي من خصاطة جيرن جار не надо جار путать من جار. جارو. Да, это جار كرش جار вот чуть-чуть سوس بصل. все. هيا نكمل. يحب أن يلعب ويركض في الدار، هو لا يأكل مهم. شيئا غير الخبز واللحم. بيت فريد قرب بيت رشيد. قرب دين جانندا دين. مهم. وحين يذهب فريد إلى صاحبه رشيد، يذهب الجرء معه ويدخل الدار. مرة ذهب مع فريد كلبه ورأى ديك رشيد يسرح مع الدجاج. يسرح، ما معنى يسرح؟ سرح دين جايلو بيضغنا. يا حين رآه صار ينبح ويركض وراءه. حين رآه ونكرين جزء أريد بستاده جاني артынан жүгіре бастады يا. مرة بركيزدي ده بركنا ديген يا مرة. ذهب مع فريد كلبه. فريد بن бірге иті барды. وراء ديك және қоразды көрді, Рашидтің қоразын көрді. يسرح مع الدجاج, тауықтармен жайылып жатқан Рашидтің қоразын көрді. وراء ديك رشيد. жерде مفعول به еще мынау келіп тұр. Окей, кішкене мен қорытып алайын өзіме. Так, وراء ديك الرشيد يسرح مع الدجاج. اوكي حين رآه. اوكي go on. حين رآه صار ينبح ويركض وراءه. Оны көрген кезде үре бастады және артынан жүгіре бастады. انظر إلى جرو فريد في الصورة، هو لاحق ديك رشيد. لاحق деген қуып жетті нені? Рашидтің қоразын қуып жетуші, иә? والديك يركض قدامه. الديك ركض يركض деген не? жүгіру бұл жерде нені айтады? Қатты жүгіру, яғни негізгі мағынасы. Бірақ енді қораз жүгірмейді ғой, қатты ұшады, иә, ол. بقي كلب فريد يركض وراء الديك حتى أوصله إلى. لحظة أختي كريمة. والديك يركض قدامه. оның алдына түсіп жүгіріп кетті деген قدام жаңа алдында деді ғой, иә? قدامه оның алдына түсіп қатты жүгіріп кетті да, сонда, иә? яғни алдында жүгіріп бара жатыр дейді, والديك қораз يركض оның алдында жүгіріп бара жатыр дейді, яғни. بقي كلب فريد қалды يركض وراء الديك. Ненің қораздың артында жүгіріп қала берді дейді. بقي كلب فريد يركض, яғни жүгіріп қала берді. بقي деген қалу ғой, иә? حتى қай жерге дейін? حتى أوصله оны жеткізді إلى آخر الدار. Ауланың соңына дейін жеткізді дейді. Жеткізгенінше. Иә, жеткізгенше. Хаттаның екі мағынасы бар ғой бізге. Дейін немесе тіпті деген, иә? Дейінді білемін мен. Жеткізгенге дейін. Тіпті дегенді. Тіпті десек те болады. Тіпті оны ауланың соңына дейін жеткізіп тастады. Окей. فطار الديك على الحائط ولم يقدر الكلب أن يصل إليه. فطار الديك қораз ұшты على الحائط деген еді. حائط деген мынау стена. ولم يقدر الكلب, иттің шамасы келмеді. أن يصل إليه, оған жетуге иттің шамасы жетпеді дейді. Машалла. Так, мында төменде تمرين دير бар екен. هيا نترجم من اللغة القزاقية إلى اللغة العربية أو لا؟ تلقى. ұстаздың алдында отырып сабақ алу. Машалла.
талаққа. Мына жерде только алу деп жазылып қойғанда, именно ұстаздың алдында деген жазылып. Білім алу деп қойған ба? Просто алу деп қойған. Мысалы, ядрусу мен талаққан айырмашылығы, талаққа тек қана ұстаздың алдында отырып алынады да. Солай үйреткен еді бізге кезінде. Так. Одан кейін истима деген тыңдау. Вот. Смотрите, Варда. Лиқаун деген жаңа айттық қой біз. Лиқаун кездесу. Вот мына жерде талаққа лиқаун солар келеді. Яғни бетпе-бет кездесу деген мағына сияқты, да? Иә, келеді ғой талаққа. Бетпе-бет отырып сабақ деген мағына. Истама лаху деген, яғни оны бар ынтасымен тыңдады деген сияқты ғой. Иә, құлақ салды. Ары қарай. Таъин деген, айяна юайину. Таъин, белгілеу, тағайындау. Анықтау, тағайындау. Хайя, يا أختي كريمة، هيا نتعين، هيا نتعين يوم، أي نحن متى ندرس؟ نعين. هيا نعين يوم، تعين، نعين يوم مثلا. هيا نعين اليوم مثلا لكي ندرس اللغة العربية. يعني بركن دبير قليك على كل وقوشن عندك طريق هيا نعين مفاهمة ديگه باكي شيء سيخته. понятно. هيا نعين يوم التوقيع ديسينز بود. هيا نعين يوم التوقيع. Да, вот вообще супер. يوم التوقيع. يعني قلغيات كنت تاغين دايق. Окей, келесі дойун. Қазір 1 минут. Суда босқа текке. Одан кейін қалай бізде? Тадиа, ضيع يضيع. жоғалту. құрту, жоғалту. نضيع الوقت дегенде уақытта жиі қолданатын сияқты. Иә, осы тадиа. Иә, уақыт құрту деген келеді ғой. Так, халлун, шишу ол тоже мафхум, да? Халлун. Хади хал етелім. Яғни түріктерінде көп қолданады осы сөзді. Хал етмек. Иә. Сира тоже түсінікті уже. Шархон тоже түсінікті, иә? Мәнді неге жазып қойған? Да, мән это бірінші томдағы. Мәнді неге жазып қойған? Кім? Бұл жерде басқаша мағынада келетін сияқты. Жоқ, кім деп тұр сөз? Басқаша мағынада келетін сияқты бұл жерде мән. Да? Мүмкін, который аллази деген мағынада ма? Аллази деген мағынасында. Хаказа джаизатун. Түсінікті, иә? Джаиза это сыйлық. Сыйлық, грамота. Джаиз. Жамен фаизбен шатыстырдым кішкене. Фаиз это жеңуші. А вот джаиз. Екі ұқсайды, иә? Джаиз, фаиз. Джаиз деген рұқсат деген мағына. Сыйлық деген мағынада да келеді екен, и рұқсат деген. Бізде рұқсатта қолданамыз ғой, если честно, да, осыны? Иә, фихтарда джаиз деген рұқсат деген мағына ғой, рұқсат. Қазір, сонымен бұл сөздік 4-5. Все уже джаизбен тоқталады екен. Окей. هل أنت تريد أن تقرأ؟ نعم أقرأ. تاك كريم تلميذ صغير السن وهو ولد مؤدب جدا يحب الكتاب حبا شديدا يذهب إليه باكرا ولا يتأخر عن الدرس أبدا وهو مجتهد في دروسه كثيرا ولا يلعب إلا في وقت معين للعب. ستوب. ولذلك يحبه معلمه وأبوه. لحظة يا أختي كريمة، لحظة. وهو مجتهد دروسه كثيرا ولا يلعب إلا في الوقت معين للعب. То есть ойынға арналған уақыт үшінде ол ойнамайды деп тұр ғой, иә? қараңыз. Илля деген тек қана деген мағына ғой, иә? Илля деген тек қана деген мағынаны білдіреді. Қараңыз, егерде бір сөзде илля келетін болса,
Оның мағынасын қалай шығарамыз? Біріншісі вала ялабу дегендегі ла бар ғой. Соны илланы өшіріп тастаймыз. Ла мен илланы өшіріп тастаймыз да сосын аударамыз. Ва ялабу фи уақтил муайин лиллаиб. Ол ойынға арналған уақытта ойнайды. Опа, илля деген. Подожди, сонда вообще мағынасы өзгеріп кетті ғой, да, чуть-чуть кішкене? Жоқ, мағынасы өзгермейді, қараңыз. Мынандай болады. Кейбіреулер мағына шығарудан қиналады да, осыдан бүйтіп аударамыз. Қараңыз. Ол ойнамайды, тек қана ойынға арналған уақыттан басқа негізінде. Тек қана уақытқа тағайындалған уақытта ғана деп болып қалады да. Енді мағынасын дұрыс шығару үшін ла мен илланы өшіріп тастайды негізі қағидан. Сонда дұрыс мағына шығады. Ол уақытқа тағайындалған уақытта ойнайды. Өзі келмейді ше, негізі жеке өзі келмейді. Осылай келеді. Мысалы, ма жаа таламизату илля фарид болса, дәріске Фарид қана келді деген мағына шығады, немесе дәріске Фаридтен басқа ешкім келмеді деген мағына шығады, Екеуі де дұрыс. Мына дәріске ешкім келмеді, тек Фарид келді деген мағына шығады. Дәріске ешкім келмеді, тек қана Фарид. Ол мағына аудару әдемі болмай қалады да. Қазық қылынып кетеді, өшіріліп кетеді, сонда дұрыс мағына шығады. ولذلك сол үшін يحبه معلمه, يحبه оны жақсы көреді мұғалімі, أبواه ата-анасы, وأقاربه және туысқандары, وكل من يعرفه және оны танитын барлығы. Мына жердегі мән деген сол әлләзидің мағынасына келіп тұр ғой, атын етін дегенше. Оны танитын барлығы. كل من يعرفه. الفصل الذي يتعلم فيه كريم حجرة غير كبيرة يوجد فيها مقاعد للتلامذة ومكتب وكرسي للمعلم. ترى أمام المقاعد لوح الطباشير وفي الجدار ساعة وتقويما وخرائط وعدة رسوم. في هذه الصورة نرى كريما ورفقاءه جالسين على المقاعد والمعلم واقف أمامهم وهم يتلقون الآن منه درس الحساب. يتلقون منه يعني منه دين مغالمنين يا ودان يعني مغالمنين درس الحساب يعني يسيب سابقا يتلقون على بجاتر وهم يتلقون الآن منه درس الحساب يعني المعلم واقف أمامهم. انظر كيف يستمعون لمعلمهم برغبة شديدة. انظر كيف يستمعون لمعلمهم. يستمعون тыңдап жатыр لمعلم. үлкен рағбат қызығушылықпен деген иә, күшті қызығушылықпен, қалаумен, ықыласпен деп те аударса болады. مرة أعطاهم المعلم مسألة صعبة من الحساب ووعد فائزة بجائزة وعين يوم الامتحان. وعد، ما معنى وعد؟ ستوب وش بدك شيء تطيق يا مرة أعطى بركن مرة أعطاهم. ما معنى أعطى؟ أعطى بيرده بركن مغالمة هو مسألة يعني يسيب تاسك задание مسألة يا мәселе қиын мәселе есептен яғни математикадан қиын мәселе берді. Қазір 1 минут я названдап отырайық. Окей. لا تضيع وقتك سدى. بسدى خطأ ده. يضيع سدى. تضيع. لا تضيع وقتك سدى. Почему именно бисуда дедім? Это неправильно, да, этот? Жоқ, бисудан болмайды ғой, бисудан деп. Өйткені біздің хиуардың текстінің ішінде айтып қойған ғой,
فلم يضيع وقته سدى деген ғой, бейсудан демеген да. босқа кеткізбе, дұрыс. Имтихан уақыты болды. Хана уақытул имтихан, да, уже мafhum. өте қиын мәселені шешті. هو حل مسألة صعبة. حللت مسألة صعبة جدا. шештім екен ғой. حل ол шешті. Ал мен шештім? حللت أنت قلتي. يقرأ. Так, біздің мектепте әлемдік карта бірнеше деген және бірнеше суреттер бар. في مدرسة في مدرستنا يوجد خريطة عالمي وكثير من الصور. десек. كثير من الصور емес, бізде бірнеше дегенді айтты ғой, неде? Тексті. عدة سطور. бірнеше болды ма не онда сөз? عدة رسوم болды, бірнеше сурет деген. عدة رسوم. ондайды мен өткізіп алыппын. عدة رسوم. осы текст бойынша алынып жатыр екен ғой негізі, сөздер. Иә. Текстегі сөздерді қалдырып кетсін. Окей, ойынға белгіленген уақытта ғана ойна. Новый тіркестерді жазу керек. عدة رسوم, وقت الامتحان, عين الوقت деген сияқты тіркестерді жазу керек сияқты. Да. Вот бірнеше деген бізде мысалы миыма менің бa'да деген келіп тұр да. Бa'да. бa'да деген кейбір деген ба? Кейбір деген, иә. Ал мына жерде қайда кетті жаңағы? Русум қайда кетті? عدة رسوم. عدة رسوم. Только عدة четко. Вообще қолданбаймыз. Только бa'дан қолдана береміз ғой біз. عدة деген мен көп қолданамын. عدة деген бірнеше. عدة سطور деп айтамын мен. бірнеше қатар жазғызамын деген сияқты. бірнеше қатар деген عدة бірнеше. عدة أيام бірнеше күн. Хорошо. бірнеше суреттер. Мен мүлдем қолданбайды екен бұны. Окей. Так, қайда келдік? Так. Ойынға белгіленген уақытта ғана ойна. ғана деген бар. إلعب. فقط في وقت معين. қараңыз. فقط деген аудармаңыз. тек қана деген жаңа иллямен келді, соны қойып көріңізші. لا تلعب болады ғой онда. لا تلعب إلا. қай жаққа кетті? لا تلعب إلا في وقت معين. соны пока мен іздеймін дегенше көзім айналып. О май гад. бір минут келем, иә? Окей. жаңа текст алайыншы. لعب فقط. فقط деген болмады ол жерде. إلا деген. لا تلعب إلا في وقت معين. يعني لا تلعب إلا في وقت معين. окей. қай жерге кеттік? ойынға белгіленген уақытта ғана. бұл күнтізбе өте қымбат. деген жаңа тақуим дедік па? هذا تقويم expensive мима келіп тұр. غالي جدا. окей. емтиханда жоғары бағаға жетіп сыйлық алдым.